Yo, there's a boy. We mwega muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Maybe TV ngwiraga haha niho mucii wiigue wi mucingatwo muru wa Kimani orire gukoretwo na muhuhu ati Sami Irungu ati niakihingite kanitha wake, kanitha uria arakoretwo akihingura matuku ma hau gathutha mahituku. Riu niagiukite na akaiga maundu uria gugibatie, no riu he shabiki umwe arakimuthothire arakiaria mucii uria utaragibangitwo kwaria. Aretwo El akauga atiriri, wewe mwenyewe unajua ukweli na unataka kusink sympathy kwanza hapa kwa kukulana na pombe, hata usijitetee. You know it's true na evidence ziko mingi sijui. Jakiutia kiria gikiri ngoro yake to riria Sami Irungu agituika niahingite gwagituika ni undu wa gukinyua njohi kana gwikoma na andu, no niagukire na aracokeria mundu uyu gwitwo Lil, amwira atiriri, tulikunywa pombe na wewe na ulinunulia ngapi? Akimwira shindwa wewe. Agigutoniria akauga atiriri, ati ulifunga kiosk? Sami Irungu aroka na aramucokeria aramwira hiyo kiosk mbona hukuleta unga tuuze? Tondu handu agikinyaga onawe ukimumiriria kuringana na andu aria maragigucokeria ukaga umiriria biu. Riu moni matinagikwamira hau, angi nimarokire na magakimutetera muno tondu ta Wanjasari arokire arauga tiganai na mutungatiri please. Riria andu maragiukire na maraihuriria hau wega hena Esther Kabenya akauga atiriri, this guy is pressing too many. Hizi ni gani tena? The problem with us Kikuyu, we fight each other so much. May God have mercy on us. Tena ungi agwitwo Anita akauga atiriri, kwani Sami Irungu ndiye wa kwanza kukurana na kutei? Arakiuria kiuria kiega muno tondu andu nimagituikire a kujaji aria angi muno matakiui ona uma wa uhoro haria ukiri. Oni waku ni kumana video ino, comment ino tukawa gushare Miaki na Maybe TV.